Biyag ti tao. Agpakpakaasiakan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin ti sweldo ko ijay. Ngam ti sweldo dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo tanday di kabsat ko nga asawam. Diyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnadapay lang kan ka. No, okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Dona. Doon na. Ala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungay. Maturog tayo bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwayan ti agkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuhain nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idepan yun ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Dona! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga gatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalaka ngamin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Ta nayunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso nga'y mawagak ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, aguyak da. O sige ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit ta makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubot kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakuan mingay. Doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbakatan kayon. Mapukaw kayo pailaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amerienda. Kan siguraduan nyo amalako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko.
Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda. Kaslan na kasing pamay ti di si bibiyag pa itanak ta. No kas day nga agpasyar day iji probinsya. Wan nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo gayam. Nga roda. Ungat pa nga ungat. Ay, santa ka nung agaw awi di balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan. Kanin ta amin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nanta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga roda. Mala, nituloy ta karoon, dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalakoyo amin alakoyo. Adadwa lumpia na bati doon na. Nangibati kayo pa'y laang mat. Mala, kukwa yun ti do anabati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, inkay agpalasan, tada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agriin kayon, aldawan. Agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ita, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taingkay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay ikwa, nakaturog na ang salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag, Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldom. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasip ngutin. Ngumapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mito'y lako mi kabsat. Ay, huwag kapsat. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo't. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kapsat, mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit ang nabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto.
Agluto ti maysa, agsakdo met ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar, tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka saktiag-sak daw? Sige nga, Rod, lakay. Hello, Ipag Donna. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kang tatangay. Kumusta damutan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpogit ka iti kwarta? Igatanga ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan ng dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumay da inton bigat. Kwa. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipawit na, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno sa anda ang maboring dito'y balay. O sige, Ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipag Donna. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabahok dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11, wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipag Donna kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Ay, langagkumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Dagtoy ka dilang ti may luto asidan, Donna. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidaan nyo. Ta sidaag day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidaan nyo. Mabalin ata sagpaminsamait. Ay, napurga kami dito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami dito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam ka na kami. Apay, agreklamo ka? Sardinas. Di ka ket agyaman tadalat ta sidam. Kay sa awan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagijay. Ta sidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga oray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensyakan, Donna. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam nga agsusugal. Iso ajak pay rimwari ti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikabbalay kayo, suruan nyo ti agidalimanek dito'y balay. Tadyak kayat tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso ana? Pautangan na? Wen, manuti ka sa pulam, ibagam,
Naitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa? Nungay 50,000. Day talaga yam. Wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inutang mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga Rod, pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apag bayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasi nublat mong aglako. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinag-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan taman nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maong tan tamanan. Ala, agawaan dati magnatab dumakalako ta. Doran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Ni, lakay. Ah, Ada nagsarda nga pampasahero, ajep. Adutag di saag. Ay, sabtan tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. ay, Umaykan! sige, bakit? Karon! Barbecue! Bananak yun ko na ma. Ah, ay, huwag kayam. Ay, barbecue! Baranak yo! Ay, Bananak yun! Turon! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Silang anak na mga... Silyanak ka! Ay na! Ay! Api nga da kayo dito eh! Rabingin! Apa kita ka lang gagawin na nakaw. Kailo na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matantatang! Nanang! Anya ti imot yung ay! Turon kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan may amalako ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Yung mabla ko mati kinauyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na mo may paparami. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala nga yung. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta mati pakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawid kunda nanang kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda diti balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw na yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso dati nakaamwa kitir aramidam kadakwada ipag. Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko kit di tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira kondo na. Ay, kasanungatan. Awan mo't maitudin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan. Tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka nga glako iti lako.
Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak, tada pa pananta. Ay na, kabut-butang samot dahito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipala kong kanyak. Kasto'y matgayam. May parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wen, iso nga rod ang naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingatan niyo sa giti mayo! Ana, polis! Oh, nalpas na ang dona. Agsubli ka man na ni Jay syudad ay anak ko. Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Ada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo. Kitlangguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag ngamin di ka aruba na anang sarong kargan kwa na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman naktaimay kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wen ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkitaw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Rona. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang gamin madingar aramidin mikin kailay. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Lala, mapakawandakan. Kanya nga, kit manugang da kalata. Nga uray na tayo, tiyanak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalat tayo ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyamanak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Biyag. Di tao. No kasta, agawit kan dito Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, taiso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agad, anyangal daw ti sangpot mo dito Pilipinas ngay, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon dita. O sige nga raw, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh,
Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, Ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kwa na. Sapay dakkel agatad din na utang takin kwa na. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awampay nubya na. Kay kuna naman nga dan nobya na. Kun kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kit mayat ano din ang pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tan singiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo may isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyaman nak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man. Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, Nana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sanak ang mga rabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumutin ditoy. Ipapabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat nakapili mo tan itinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y may amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat nispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupalauna itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado amabalin mo nga armandita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ano ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek nispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya takatawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrod. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayem ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Aniya! Pasensya ka niti impakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispe, Oh, api nga rod nga agluwa ka. mababayinak lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanya, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinagana akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo.
Saan amaliklikan ti kasjay adyarda? Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. Wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albain. Anya, tatang, kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya daya babay, Albain. Saan tatang? Mutlagayam! Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi kayat dayja babae para kan kaalben. Tandaan nam dayta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Ngam di agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta agdin natang arudan. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidin dagiti dadakkel ko. Diyak kayat nga inakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakit? Ay na, awanan. Nagdanadan ija una-ano-ano biyan na. Ha? Nagabang da ka no ija ili iti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkain ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tanto man di anak ta. Amom nga rot tayang da? Wan, intad tigayam na ti address da ija ili. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Ta nagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Adan samot na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan ni Alben. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrat kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy, espay. Wine, alam amin ay nakagawaam ditoy. Napumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurgurain. Madang amin sa balay, apang yasawaan may iti anak may. Anya, Wan, iso alading itan mi Hanggang nasaysaya at no panawa mo da nakmay. Tadi da kamot lasardangan ariribukan. No di mo sinaan ni Alben. nana, adan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit, anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo, agsikog ka nga ta. Alan, ako kusam amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpakpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isapi manawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga rod amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak ti cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ije lugar da, nanang. Ay saanay. Apayaya di mo amo ti sao, Alben. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsaga nakakitde. Na mabiitan ti isasangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana.
Si Kamat, may mayat siguro no, manang tiyawag mo kanyak. Wano, anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan, ada pasalubong ko kan ka. Aha. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam mon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, aday ta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tay ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain laday ta. Ha? Kaya't nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, adto'y ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangan aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingimutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbang pet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kayat ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay abasta ibati naklatan. Isu apasensya kan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaw manak te manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana, Apayatap-tapayaam ti ulom. nagsakit ti ulo. Ana, jakla kayat nga ibagakin ka. Apay, Jak mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. anya, tinasayaat, ipan ka iti doktor, mabit laang, isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, saleng? Lakay, adda kanot sumur iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapo la maopera jay anak ta. Umay kami mahan, ana. Kumusta ni Alvin, Ana?
Kasjay, barigatan lata. Manipod na opera. Si mabalin ti attitude na. Anya, Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? ni, apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyan ka mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo mo? Kastanti na manipod na opera. Ngam agsublin tumitla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan tikas na napasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagitan. Burangan. Ha? Ay na. Di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaat. Itulod kalaangan iya balayo. Saan kan amaanusan nga asikaswan. Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya. Di kay madanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? alakat, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpakpakaasyak. Palubusan dak kumaamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga laiti ka ng igay kusina. Ayan ni Ispay. Bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti amati sikog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Diyak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta pala dito ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. Aday ta,
Nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag ka wan. Tani, dumakdakalan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, Espey. Manipod dimdan ka. Kasla si Maranta ni Alvin. Ininutan ti panagimbag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, Espey. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken, pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapoy ti panagtagtag ibasit may kan ka iday. Pagbababawihan mi, Espey. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Biyag. Di tao. Lakay, nakaluto akon. Mamigat na yun. Ket ayabam nga rudan ti anak ta, tagigiddan tayon. Glenn, anak ko, bumangon ka ditan. Umay kanta mangantayon. Nanang, umaya ko. Ala, mangantayon. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ha? Apay anagawid ka, Pido? Apay? Awan ti trabaho yo? Ada, pinagawid nak jay boss mi. Anya, taapay. Anyat makagapo. Ada sursuro ng aramidak. Ngam imbaga asana husto jay sursuro na. Hindi ko nakapungtot mo ten. Ay nalakay, namin anon nga imbagakan ka. Ano adda ipatrabaho dakan ka, agtungpal ka. Nang runa ket iso ti bosyo. No awan tinasayat nga ibagam, panawan nak dito eh. Jaketi masersir mo na no kastoy napudot ti ulok. Bakit? Anya, pinagawid da ni Pidong. Wala nang, isurusuro ka nung amin ti bos na. Ngam sinintir na. Nakaungot ti bos na, iso nga pinagawid da. Ay na, una yan ni Pidong. Day tati kanayon ko nga ibaga idikan kwa na, gamawan latamay. Wen nga rod nanang. No isuro da, ipilit na magtam muna. Sa dino nga itan ti pagtrabahuan na, awanan na ha. Day nga rod ti parikot na ita nanang. Naimbag pa'y ada pari jun, kan pari dino. Taadalat ta pagtrabahuan da. Nala, husto lang day nga inaramid da kan kwa na. Barang isaw ti pagnakman na. Apay nga ita ka lang. Sa dino tinagapon nyo? Naggapo kami dya ayan da tataramon tatang. Inawis na kami itay kaninanang. Iso na pang kam nakipangan. Nakipangan. Apay, ada nag-birthday nga apo ko ni Tata Ramon. Awan, nagpapartida laeng. Thanksgiving day chay. Ha? Nagapit ngamin ni Tata Ramon itimula na arepolyo. Naranaan na tinangin a presyo. Iso aday chay, nagpapartida. Nagsayatan ngay. Sapay naglawa ti garden ni Tata Ramon. Ay sos, big time nga rod, nukas na. Wen ket no nagpartida iti do ababoy, kas pagyaman da. Day, si kamagam ti masabat ko, Pidong. Un Tata. Sa dinong iti pagtrab-trabaho ita. Ay, awan nga rod Tata. Agsapsapulak, aging gaita. Awan pa yung nasa pulak. Ay, kasta.
No, ang pagtrabaho ko, mag-garden ka lagin, Ha? Nangina ti preso tinatang ita. Isungag mula ka langan, pidong. Uwan ko mga rod tata, agam awan mo't pang kapital ko. Ay, sana parikot na ita. Mabalin ka nga umutang. Wano aglon ka. Mabalin mo may tagpa-supply. Ay, wansa niya? Nawan gasat mo iti construction, mabalin nga dagasat mo iti panaggarden. Anya, aggarden kamat ko nam? Uwan ko ma. Iso day tati pampanunutek. Aggarden ka, ngam awan mo't pagpuunam no bilang. Ay, day tanga rod ti parikot bakit. Anya nga tanong pa-supply ka ni Ante Teresa. Sigot a supplier da jay kahit. Ala, adakan ka day talakay. Ang panunutam ana imbagang. Padasa ka mapan makisarita kan kuana itong bigat. Ano niya ti mapagsaritaan may aggardinak langan. Bayam, tabukudan da pare dyan kan dino jay trabaho a pinanawag. San ngagbayag, papanawon matla jay boss dagi jay. Tasip-sip da ngamin. Ni, anya ka din day tangay bagbagang pidong. Pinupudno mait. Hindi pinapanaw nak jay boss. Awan man lati bagada nga isakit dak. Binaybayan dak di Imbis nga isakit dak, saan? Anya, Makamula ak tulaang. Kat maranak ti na nga to a presyo. Huyo, kunak kadakwada Ay, kano kasta ti planom nga aggarden ka ako nam. Adakan ka day ta, anak ko. Uwan na nang. Kahit asino nga iti pagpasuplayam no bilang laang. Ni Ante Teresa, tasigod a supplier day jay. Ay, kauwan no kasta nga rod, mapan mo kasaritan. Iti kasta, makarugi ka mutun. Nasaya at napanunot mo ti agmula ita, Pidong. Nangina ti presyo tinatang ita. Uwan nga rod, Ante. Iso na lang taon mo't umdas a kapital ko. Iso nga ay mayak kada kayaw. Tagpasuplayak ko man umabalain. Ha? Di kayo madanagan. Numayat kayo mang supply kanyak, ipamaysak tag garden. Total, sana ko nga kun konstruksyon. Kasta ka di kaanakan. Ay kat nasaya at nga ruda. Una, day talagayam, supplyan ka. Agyaman na ka, Ante. Awan anyaman na kaanakan. Igaod mo nga rod ti garden. Ipaay ko amin akasapulam. o anya, nakasaritam ka din ni Auntie Teresa. Wen, nagapuwa ka di balay da. Kat, anya nga'y tinagsaritaan nyo. Mayat ka di amang supply kan ka? Ay katuwan na. Kaanak-anak, paayan na ki din. Anya, Ay, inaklinisan di talon inton bigat. Iti kasta, makarugi akong ngagmula. O, adto'y tibukal ti pipino nga imulam kaanakan. Agyaman nak ante. Awon kayam, kano kang agmula? Itaalawas mo lang, ante. Nakasaganan di pagmulaap. Nagbiitan kaanakan. Una, ante. Nangaramidak nga miniti basit akalapaw ko iti asidag di bangkag. Uno iti taltalon. Iso adyak nagaw-awid. Kanayon ti overtime ko, ante. Nasaya at nga rod no kasta. Aywanam ana imbag timulam. Tainton makaapit ka. Huston to anangina ti pipino. Sika magante masabat ko, Pido. Narapyan ka, Ay, unta ta. Naggapuwa ka di bangkag. Kasta ka, day. Talaga mo't, Talaga ngayon gaid mo ti agmula. Unta ta. Tabarang maranaan mamay tinangina presyo. Wain. Ay, pumasyarak to man, di bangkag mau, no dawayak. Ay, katuna, tata. Pumasyar kay lata. Apo, naglalang to timbulam at pipino, Pido. Unta ta. Inasikasok iti husto. Ay, kat, inton ano ka ngay ngagpadalaws. No kasano ka lang to timulam, at adamot alimbang to dagiti row-out. Una nga rin, tata. Angam, saan? Sana kang nagpadalos. Alangan mo't akastanan ti row-out. Saan ba, tata? At the yes break, tapno mamimpinsan amatay dagiti root. Anya,
Ay ang mga maapektaran dagiti mulam, narigatan. Saan tata? Nabayaga ko na gardinero. Isong amok lagi tirumbang amay spray. Ha? Nay, pare Ramon, nagkapwam. Ay, nagapuak man iti bangkag ni Pidong. Si Marong Kalak. Ay, Kastaya. ay na, naglalang to dagiti mulan na sika. Sigurado at yumampaday jay. Ay, sapay la kumaata kasta ngagpaisaw. Sa dino ngay mait, ti papanamaray. Mapanak ko may jayan ni Pidong. Itulod ko ti abastuna. Ay kawun Ay na, nagmayat mo mula manak ka. Naglalang taw. Uy nanang, inasikasok kami ni Tiustaw. Kanayon ko asibugan. Gaputa, danong ko nga ro tinang nang runa akasapulan ti Pipinaw. Kahit kaano ka ngay nga agpadalaws, ta umayak tumulong. Sana nga agpadalos. Anya? Isupay paggastusan day tagpadalos. Gumatang klangan iti may spray apang ruot tap na mamaminsan na lang. Amangan kit din maapektaran tamulam. Nagpada kayong magkanitatara mo. Awan pa nagtalakyo ko kada tao. Kino nabayag ako nga gargar din. Isong amok ti pagsayatan ti mulak. Naku na ni Nanang ang naglalang to kanun ti ruot iji ayan ti mulam. Anya nga tano ipadalos mo. Ha? Total, adumat dagiti ko kumarik amabalin atang danan. Di naksuruan bakit? Amok ter aramidak. Anya? Isupay paggasgastusan ti bagbagam. Ala, adangarod kan ka. Sa bagay, mulam matkit di Nasikamat gayam Pidong kaanakan. Wanante, umayak man mga laitikas no mabalay. Ay katuan apay kit dinasaan. Manoti ka sa pulam. 5,000 ante. Igatan ko man iti abastaw. Kaya masapsapol ko iti garden. Ala, mabiit lang nga rod kaanakan, tayalaan ka iti kwarta. Ne, nagsapa ka matan lakay. Nasipngat pay laang. Mapan ka din iji bangkag. Uy na, nas ka na may sprek ti ginatang ko nga agas. Sakbay nga ginate. Anya? Talaga agim matang ka iti i-spray? Uy, ala. Sigan di baka mo iti anak mo tayo nakon. Apay ngay. Kaslain inot mo't nga giyel-yelo ti bulong dagiti mulak. Kaslag tinagbutin dagiti babasit abunga na. Jesus, anya nga tati makagapaw. Diyay nga ta agas apang ruot nga inisprek. Naiapay nga Pidong. Anyat mapaspasama ka dagiti mulam. Agil-yelo mo dagiti pulongnan. Huwag nga ron tata. Day tati parikot ko ita. Amangan mo't no nag-spray ka ngagpaiso iti pang ruot. Huwag tata. Hanggang iti kanal na lang mait. Ay na ibagbagaken ka ama apektaran at talaga ti mula no kas ti spray. Tata, isungar nga ibagbagaken ka na saya at langin no mangayab ka iti agdalos. Total adamot mabalin nga ayaban tayo dito entayaw. Ha? Ay sosawa ng timulang Pidaw. Sapay naglalang taw. Manula alawasan ka, agapit ka. Sapay nagngina ti presyo ti pipino ita. Sayang. Oh, apay kasta tilangam anagawid lakay. Ada ka di parikot. Ay, Oh, apay. parikot ko dagiti mulak. Ngamin, ininot mo tin agtinag dagiti bunga na. Anya? Sayang. Doon nagtungpalak ko may ising-singasing ni Tata Ramon. Nalabit asa na kasi tinapasama ka dagiti mulak. Ay na, daytan ti bagbagami kin ni Nanang. Ngam di kamat ngamin dimngeg. Idi ibagbagakkan ka, kunam anabayag kan nga aggargarden. Amom amin ti pagsayaatan ti mulam. Bakit? Ita parikot mo daytan. Sapay manun aribo ti gastos mo ijay. Imbag kumamat no bukod mo agastos. Ngam saan mo, tada supplier mo. Kahit anya ngay itan Pidong. Ibagbagami ngamin kan ka, idi ang mga yab kalaangan ni Dagdalos. Ngam, ay na, agpakalain ka mga ngamin. Anya ngay itan ti rupam kan ni Auntie Materesa. Nudim ngag ka kumakadagiti singasing ti tataw. Nalabay saan anatay ti mulam.
Dayta nga ron ti pampanunuto kita. Agbabawi ak nanang. Ay, hanya nga ron ngay. Nakunamutan na bayag kan nga gargar din. Kat amo maamin daramidam. Awan na talagang dagiti mulak bakit. Awan nagmamaayan na. Lakay. Manun alawa sa jak nagparparang ijayan Dante Teresa. Sigurado nga umay day jay. Kat, anya ngay nga rod. Sangom Jak mo tiramida kita. Namnamayan lakit din Dante Teresa nga umadanin ti panagapit ko. Ibagam kan kwa na ti pudno. Iti kasta, nalaglag ang tiriknam. Di mo kumamanin ikalintagan ti ammom. Ha? Auntie Teresa? Oh, kumusta ka, anakan? Makumikom kan sa launay kadagiti mulam. Iso adi ka matan imimay ije balay. Ha? Kat kasanungay, nag-first gather ka ka din. Ha? Kuha, auntie, saan? Ha? Kuha ngamin, awan nagmamayan dagiti mulak. Ininot mo na nagtindag dagiti bunga na, aging gaan na tayo tipon na. Anya, kasanuan na pasamak day ka? Nag-spray ak iti pangruotan te. Ngam napiktaran mo tipon dagiti mulak. Ay unay matan pitong. Namnamaak lakit din nga agapit kaitan. Ngamawan mat gayam. Pasinsyante. Aklo nakabasol ko. Ado dagiti mangimbagbaga iti nasayat nga aramidak. Nga ipadalos ko kanulangan. Ang jak mo tinungpal. Taing kalintagak ti amok. Anya, Ang pasensya kayo nanti ha. No kaya't yaw, agmulak manan iti sa balay. ay saanan, manggad kalaangan iti sabali. Iti kasta, mabayadam ti utang mo kanyak. Dakkel agatad tinabusbus mo kadagiti mulam. Ninamnamak nga agdubli ti gastos, ngam saan mat gayam. Ay, makapaupay ka, pitong. Oh, aday na. Agsubli ka manan kas construction worker. Ay, bakit? Agtrabaho ka tapno mabayadam ti utang mo kin ni Auntie Teresa. Bukod mo nga utang dayjay. Isu abukudam abayadan. Ay, tulungan na kumamat bakit? Jak mabayadan day jay, iti unag ti upat a bulan. Ada ngamin porsyento na. No dim nga ka kumangamin, o di awan ko matikas na ang parikot mo ita. Ha? Iso nga ita, agsubli ka manan iti sigod at trabahom. Sapay kumata no anyaman ti isuro da, agpaisuro ka. Ngamin, no ikalintagam ti ammom nga oray saan ahusto, isarsarak mula ang tibagim iti pakaisag makam. Biyag. Di tao. Nay, Umayak man nagpalpalimos, barok. Kasyan nyo man ti bakit akas kanyak, ngawan balan ngagtrabaho. Awanan pigsak ngagtrabaho. Iso akasan dakman, limusan dakman. Nay, apay, di na ka man lain lutuan tay sadot niya anak maun? Awan ka na medyo balayo, bakit itang? Awan nga rod makan ni di balay may barok. Ikanak man ket day. Anyat kukuan di anak mo, di balayo ngay. Nakaturog. Anya? Bigbigat ang nakaturog? Kaasi ka mo tabagat. Baybayan na ka di anak mo. Awan sirbi na nga adda anak mo. Tabaybayan na kamay. Sadot mo't ngamin. Di lagil ilad ter aramidan na di balayo. Ikan ako na itimakmakan mo. Uray cracker, nodra. Kan kapay. Kan karne. Kan inapoy, nodra. Mabit lang. Takitaag no dakilaban. Ta isom ti kanam. Ada si Dana. Awan. Asinamon kayat mo. Nuwana na. Basta makargaan ti tiyan ko, tanay. Agsarawa talagan. Ala, urayin na ko, dito ayan tiri daw. Tayo nag-alaan ti kilaban. Di kan pastrakan. Tanay, naansag ka. Di kan sa nagdigdigaws, bakit itang? Ke naiswam sa tapaldam. Urayin nak dito yan, bakit itang?
Wan barok! Pinakan mo mat na ibakat itang, pare Mario. Wen, Marisabel. Kakaasimot nga mindadya bakit? Awan kan kanin na. Iso pinakan ko na. Pinagsidak iti lechon. Ay, mayat Husto ta akin asyam dadya nga bakat. Uray siyak to pay. No da kwarta kat ikikak ni apong itang. Kaslamat ngamin nga awan anak na nga. Baybayan ba't ngamin dyan anak na? Wen nga rod awan serbi da nga anak. Tadya lamat maturog teraramidin na. Wan nga roda? En anak na pala nga roda dyan anak na no baybayan na matlang gayam. No siyak, jak maitured abaybayan ti dadakkel ko. Jak itulok ngagbisinda. Isuda ati pang pangrunak nga iwanan. Oray siyak mata kumpare. Saan nga kasla dyan anak ni bakat itang binaybayan nan dyan anang na? Wan nga rod awan utang na imbag anagam. Ay, wan gayam, kumare. Adda ni kumpare. Awan, napanagtrabaho. Ay, kunak no adda. Adda ko maibagakken kwa na, mare. Anya nga iti ibagam, ta siyak ton ti mangibaga kanya na. Kwa. Orayik langin, mare. Anya? Ay, mabayag pa nga sumangpad dayjay. Sana balen, masadutak nga minan niya agsublay no nakaawid akon. Iso nga orayik akon. Sige nga rod Makaamo ka, pare Mario. Agkape-kape nga rod, pag urorayam. Sige man nga rod, mare. Agyaman na ka. Lermo! Oy, Lermo! Agring kan! Agring kan na! Aldawon! Mangan ka! Aden siyang patkuamakan! Agring kan! Nangalaan nyo iti taraon. Into day tersina! Ija store! Mangan kan ta mabisin kan! Nabanog ka na torog! Kanin nyo dahitan, nanang. Tapno at day pigsayo. Napigsa ako na! Tapinakanda kon! Nanganak iti kilaban kan asin! Ala, mangan kan! Tapno at day pigsa mamaturog manan! Ala, itulin nyo dayta. Tapno adan tumanin ka ninyo, nanang. Ay, si Kangay! Sana balikan yak. Saan ta kapagkatanagan, nanang. Sige ka! Awan ipig sa mamaturog, nakong! Adda, nanang. Ala, itulin nyo dayta. Tapno adda ka ninyo no madamdama. Sige nga ron, idadang ko no madamdama. Ta kanan ta adwa. Ikak to itisoy. Tapno mangantay ti adobo. Nay, papanamanan, bakit itang? Inak man nagsursor, barang makapido ta kiti kwarta, tapno dagatang ko iti makan. Ay na, kakaasi ka mo't bakit? Kasla awan anak mo iti kastangar aramidam. Ada anak ko, nilermo. Uwan ang sadot mo't dayjeng anak mo. Anyat kukuan na ya. Nakaturog. Oh, makitam, nakaturog ba rin? Basta damagak no anyat kukuan na, nakaturog. Anyat klase na nga anak ngay, baybayan na kamot ngay na na. Kabailak ti magna, napigsa akpay. Dahito lang dyan ko ti problema, nasakit na wang kargana. Uwan tabi na ibayan na kanya anak mo. Man-mano ti anak akas iti anak mo. Baybayan na ti inana. Awan utang na naimbagan agam. Kilaban mo man ki, Jedita. Ay, awan kilaban may. Impakan ni bakit ko iti aso di kilaban may. Naladaw kamot ngamin ngay may. Agad, oray saan na kilaban na? Teka lutluton, no iso. Ay, sana mabalin tay kilaban laang ti mabalin kong ipadawat. Ay, sayang. Sige nga ron. Tay naksumapul iti makan. Mabisinan di anak ko. Nabisinan namat maturog.
Mandaram nga min diyanak mo asadot bakit itang pagtalawon pa ikiti di balayon tawan tumetlat sirbina. Sadot nga anak, awan maitulong na. Ay, awan maitad ko nga makan. Ibagam nga min diyanak mo tagtrabaho. Nakaturog nga rod, balasang ko. Apay, saan nga masyan kanya yaw? Bakit kayon? Agkabaw kayo pa yan. Ngambaybayan na nga, pag na kayo ti kalsada. Enton naatalan kayo? Nakaturog nga rod. Katre nga ma. Awan serbi na nga anak nga. Naitatao pa lang nga rod no sa dot matlang. Kwartaban nga rod. Uray 20 lang. Awan. Nagswerte kay din na diyang anak mo? Wano? Ibabaw na kang agpalimaw, stop na da kanan yung nga duwa. Ha? Awan asin na kada kayo nga ubing paymat. Nasurok lang nga sa yung kwenta ti taon na. Kapigpig saan na pa ako mga agtrabaho ti kasya nga taon na. Adra, mo, wano, awan. Awan! Iso nga pasensya kayon. Nangig ko timbagbagam kini apong itang. Bakit? Apay akas jay. Kasla nagdakkel launay tiguram kini tatalir mong anak na. Kasano? Nakasadsadot. Ket ore man sadot. Awan pa kibiyang iti dayta. Tabiyag damot day jay. Dakkel ti pakibiyangak. Tada tayo timang mangtad iti limos iti inana. Nga isumutikan kanan na. Ha? Masurunak. Jelamat maturog tararamidan na nga. Wan gayam. May nakumpare mga Mario Tadtay. Uro-urayan na ka nga sumangpat. Tada ka no ibaga na nga. Saan matan nga nakauray? Anya nga tamot ti baga na kanyak. Kanayon nga umay diti balay. Ngam di nakmat mauray. Kinal daw samot nga umay diti balay. Kat matukan siguro nga agururay Di na pala imbagagan kati kayat nang ibaga kanyak. Tsaka mo Sekreto yung siguro nga agkumpare Baka for the boys only. Nan, tasyak tuman lati mangdanon kan kuanan ni Jibalayda. Saanan? Makita manan di ang pang-asawa na Jibalayda. Ket, man ano kumano makitak? Sa balin tumanan ti panagkin ni tayo nga duwa. Baka madibilap tirek na yo. Sapay adam ang pang na nga babae. Kasi kamat, kaya-kayat mamat nga kita-kitaan jay lopo na, no ag short pan. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam. Saan ko nga ramid ti kasta? Anya tamok ngay? Bye-bye aman ni parem to may balay. Uramid to yan. Han nga si katya kundi apan ija ta, jak kayat. Mare, ni pare nga Rimwaran, karuruar na unay. Kasta ka de. Aywan, nagluto ni bakat iti tupig. Nangalag iti pangramanan nyo. Atoy Ay na, agyamanak, Mario. Sige, sumrak ka. Wen, mare, urayak manan ni pare Diego. Ket no, jak tumaurayan akit. Agawid akon. Sige makaamo ka. Agkape ka. Wen man nga rod, agyaman na ka, mare. Anya timpla na. Jasi good. Wen, Sabel. Jay sigod, Lermo, agreeing ka nako. Adain siyang ko pansit. Intad niyan sit nga anak ni Mimit. Lermo! Nanang... Agreeing ka, tamangan ka ni ti pansit nga intad niyan sit nga anak ni Mimit. Da kayon ti mga nanang... Nanganak ko na. Ada pa'y manok akinan ko. Fried chicken na baboy. Idulin nyo. Takanin yun to na mabisin kayo. Sana. Kanam nga rod. Ala, mangan kan. Tapno da pamig sa mamaturog. Ta, nabsuga kite. Fried chicken na baboy. Nay, anya tiyang itam ngay.
Di kagsangit Ada ka namon. Di mon sangitan ti pansit. Taitad ko talaga kan ka. Kawan mangagawan. Masyanak langamin kada kayo, nanang. Kakaasi kayo ama panagpalpalimos iti taraon. Tapno adda lamayawid yo amakan. Ket napigsaak mo ta magmagna. Agtaray-tarayak to pa inuradroma. Pasensya kayo, nanang. Di kay matulungan. Siya ko matirumpang agdiskitar iti kanin tayo. Awan bael ko. Nakapsutak kan maulawak. Pakawanan ko ba? Di kay may payan itinapinta sa panagbiag. Kakasi kayo matnanang. Sikati kakaasi, anak ko. Masya na kunay kan katanay. Mabisbisinan ka na ba't maturog. Awan nipig sa mamaturog. Tadi ka matmangmangan. Nanang. Nalamangan kawan. Tamadamdama maturog ka manan. Tapno napigsa ka. Kakasi matinak. Di na mo tilawlawatan na kapo iti panagkabaunan ng awan mabalin ko. Jakmat kabailanan tiyag trabaho. Urayak laing ti patay ko. Kapo iti sana maagasan na sakit ko. Diyos ko, sikala ko man ti makamo kininanang ko. Di mo ko mabaybayan, Apo. Awan ganas ko namang tutitimakan kini bakit itang. Takas jay mo diyanak na. Wani nga rod Atapak to pa nga ba kay babaon nila kay Lermo jay ina na nga agpalimos. Kinasadot na itan. Kakasi tayo agsapsapol itikanan tayo. O may daladawatain. Nalaing mo't na dyan lakailer mo. Aramatan na dyan na, tapno at dakanan na. Wani nga rod gapoy ti kay nasadot na. Jack inikanan iti kilaban ni bagat itang. Uray siyak. Jak mo ti kanan ni temakan, naupayakon. Nga rod Ay, huwag gayam. Ni paring ay. Anya nga oras sa sumangpait. Ay, malamton na sumangpat tayo jay. Gusto nga rod sa bel. Taoray ag malmalimak ba't ita diti balayaw. Wan si kati makaamo, Mario. Ni. At tuk-tuk-tuk sa bel. Ang mga nilakay mo. Imposible Malampay nga sumangpat tayo jay. Ada ka, wan. Umayak man. Ay, ni bakit itang matgayam? Awan tao, agawid kan. Asino ka? Basta pumanaw kan, awan tao ditoy. Ada kilaban niya. Awan, pumanaw ka ditan, tawan tao ditoy. Awanan. Saanan nga nagsao? Pimanaw siguron. Kabaw tumat la tayo bakit? Di na amo tilablabidan na. Di na amo ti mapaspasama kitaglawlaw na. Sabel. Ni, Mario. Pinagpatama ng temak. Nay, Papa Dam, Jigo nga asawa ni Isabel. Imayak lang nangan diti karinderya, apang itang. Agsubliak man na niti trabaho. Nay, kunaknod na kay di balayo. Imayak nagtrabaho, apang itang. Ada ka nga ro di balayo. Imposible akalaruam day jay. Ada lalaki akadwan ni Isabel nga asawam. Ha? Bunga nga tanti pa nagkabaw na dagiti pagpagana. Ada kadwan ni Isabel lalaki.
Apay, dua kayo ay ang asawa na? Ha? Sige. Tayo nakagtrabahon. Apong itang. Ay, siya naglaslas daw. Ada kadwa ni bakit mo di balayaw? Nakarikap pa tire daw. Agkabaw nga minan na apong itang. Ang apay akas to eh. Kalat ang nagtibayo ak. Kasla, ada mangidurduron kanyang agawid. Ay, agawid ak manlangin. Diyak maawatan triknak. Adda akong diti parangan mi. Ngam, apay anak karikap amin atawa diti balay. Kan, nakababa dagiti kortina. Kat, saan mat anak kapadlag tiri daw? Ah, lukatak tiri daw. Nakalak iti unag. Sabel! Sabel! Nakaturog na ta. Sabel! Ituloy ko lang tatagtok-tok. Sabel! Lukatam tiri daw! Ay, Diyos ka. Pimaspas ti pa nagtibayo ka. Itiri daw ti kusina. Ije ti pagnak nga murad. Ije bakdor ti pagnak karong Marsabel. Ije ri daw ti kusina yo. Aglambang kan dito si Rok ti kama Mario. Nakita nga nagrequest ijakat na lipatak gayam nga inlaktad tay. Anya? Ay, ang garasam aso may Rok ka rin ta kama. Wan, up. Di ka naglamang, pare Mario! Ala, Ayop kayo! Ulag kayo nagpadpada! Dita kayo! Hoy! Ang subli ka! Ayop ka! Digo, hindi mo kamatan ni Mario. Bebe amon. Awan matmading ay naramid me. Nag-istorya kami lang ito kwartaw. Awanan kay tibail ka! Anay ako. Ti ko nam! Jack amo, ti panang rugrugit yo iti ulok! Iti pa'y lang, adun ti mangmangag ko. Ngam Jack inkan ka no, tatakal ti panagtalag ko kun ka nga sawak. Ngam Jack laim pagarop, pudno gayam dagijasay ang gusang. Pakawanan ako, ma. Saanan nga maulit na dyan, Chico. Ala, ako kusam amin na kausmon. Tapumanaw kan, Sabel. Saan ka nagasapulan? Lermo, agriing kan. Adain siyang pagkwasuman. Lermo, agriing ka natap no napigsa ka man na maturog. Ha? Apa yan nalamis ka ngay? Ay, Lermo, malamin ka? Natangkan matan. Di kagpatangkan na. Agriing ka man. Natay ka ka din, Lermo. Apay ngaya di kagkutay. Di ka payagangasan. Natay ka na yan, anak ko. Lermo. Apay ngaya natay kan. Siya kumapay di mo na amatay. Santo si ka. Apay ngaya natay ka matan. Lermo, anak ko. Awan ka na patpagkik nga anak ko. Tanatay ka matan. Ada kamat gayam ito'y lamayan, Mario. Wayne, natayan ni Tata Lermo. Imayak nagpakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapo iti imbagbaga kiti kalabas. Makonkonsensyaak. Ta imbagbaga kasadot. Ngam, adamat gayam na dagsin na sakit na. Oray siyak nga rod. Umayak mat lang agpakawan. Diyak mat ngamin amo nga ada nadagsan nga sakit na. Iso nga makonsensya ak. Oray siya nga rod. Kan,
Wan gayam. Di ko masasidag kanyak. Tamang ano agi mo nila kay mo. Awanan na. Pinapanaw na ko ni Jebalay may Mario. Iso nga nasayata nakita ka ito eh. Data ko mantag din na. Sinamatan di asawam. Saan, Sabel? Saan nasayatin naramid ta? Iso aditan subyan day jay. Impod no kiti asawag ti amin. Kaya't napakawan nagmat. Basta, di ako nululitin pa eh. Sorry. Ngam pilyag ti asawag. Kanda kita nagmi. Anya? Kasano ak nga rodan ngay? Di ka maumangag daw iti pamakawan iti asawam. Dapat jak. Ama pakawan na kang tumatlaang. Agbalbaliw tan, Sabel. Nangrunakit natayan ti tao at tinagtagabasit ta. Yam, adamat gayam na dagsan na pagdaldalanan na. Ditan orayan, nga adadakas ang mapasamak ka na ta. Sa atan to agbalbaliw, Sabel.